Od 1. maja cena struja za privredu niže za 20%. Proveravali smo da li ovo pojeftinjenje donosi nadu da bi cene u marketima mogle da budu niže. Šta očekuju građani, pitao je naš Nikola Tucović. Odavno nije vest da nešto u našoj zemlji poskupljuje. Zato je informacija da je struja za privrednike pojeftinila 1. maja izazvala veliku pažnju. Iako shvataju da bi to moglo da utiče na jeftiniju proizvodnu cenu, građani ne očekuju da će to uticati na snižene cene artikala na tržnicama. Ne, ništa baš ne očekujem. Mislim da to sa građanima nema direktne veze nikakve. Mi plaćamo naše račune onoliko koliko moramo da ih platimo. Tako da to je priča koja objektivno nema značaja, jel? Za nas, jel? Pa, znate, ne pitamo se mi. Što se tiče struje, mislim da ne. Da neće imati nikakav utjecaj na zato što je roba uglavnom transport, proizvodnja, cena rada, cena koštanja i to je diktira cenu. Naravno da to utiče na cenu i na tržištu i u domaćinstvu i svakde, to je logično. Vi očekujete znači jeftinije sa cenama? Pa da, ali to neće biti. Na cenu robe utiču cene svih energenata potrebnih za proizvodnju, te ako je samo jedan pojeftinio, ne znači automatski i jeftiniji proizvod.